ассалому алейкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз оғози солҳои соҳибистиқлолӣ бо мақсади баландбардоштани иқтисоди миллӣ тадбирҳои заруриро амалӣ намуда то имрӯз як қатор барномаҳои мушаххас дар ин самт амалӣ карда шуданд. аз ҷумла ба рушди сайёҳӣ ки дар асри навин яке аз имкониятҳои асосии давлатҳо дар самти тақвияти иқтидори иқтисодӣ ба ҳисоб меравад, диққати махсус зоҳир карда мешавад. дар ҳамин замина имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Алмосӣ, деҳаи Шоҳанбарии шаҳри Ҳисор, ҷамъияти саҳумии кушодаи осоишгоҳи Шоҳанбариро пас аз азнавсозӣ мавриди истифода қарор доданд. осоишгоҳи Шоҳанбарӣ иншооти навинест ки ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида бо дастгоҳҳои муолиҷавию табобатии замонавӣ таъмин буда беҳтарин мутахассисон ва табибон ба шаҳрвандон хизмат мерасонанд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. دوم ایول اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات الماسی دهه شاهنبری شهر حصار جمعیت سهامی کشاده آسایشگاه شاهنبری را پس از نوسازی مورد استفاده قرار دادند. به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که تا آغاز کارهای ساختمانی و از نوسازی در آسایشگاه همگی 60 نفر فعالیت میکرد. اکنون بعد از نوسازی و با استفاده دادن بینای جمعیت سهامی کشاده آسایشگاه شاهنبری امکانیت فراهم آمد که در اینجا زیاده از 300 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردد. در رفت کارهای ساختمانی و از نوسازی آسایشگاه زیاده از 1000 نفر متخصص و ساکنان محلی با کارهای ساختمانی آسایشگاه جلب گردیده با معاش خوب تامین شدند. ما کارمندان آسایشگاه شاهنبری از سیاست خردمندانه راهبر دولت پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان خیلی سرفراز هستیم که با هدایت و دستگیری های بی‌واسطه‌شان باز یک انشاءات مهم برای سلامتی و استراحت شهروندان جمهوری بهره استفاده بردن قرار داده شد. آسایشگاه می تواند برای مردم وطن عزیزمان و مهمانان خارجی خدمت نماید. آسایشگاه شاهنبری از ماه دکبر سال 2016 آغاز گردیده. پدرچی اساسی جمعیت دارای مسئولیت محدود آبی حیات و پدرچیان یاری رسان جمعیت دارای مسئولیت محدود بازار حاجی شریف و دریا 2015 می باشد. بینای معالجوی در مساحت عمومی 4336 متر مربع بنیاد گردیده از 4 آشیانه عبارت است. در بینای مذکور در یک وقت تا 1000 نفر به معالجه و فراغت فرا گرفته می شود. با شرافتی وحدت ملی با دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان امروز آسایشگاه شاهنبری دوباره بعد از نوسازی و ساختن بناهای نو در خود را به استراحت کنندگان باز کرد. بعد از نوسازی آسایشگاه برای مردم شریف تاجیکستان یک شرایط مساعد برای برقرار ساختن سلامتیشون مهیا کرده شد. طبیبان 10 نفر به جای کاری تامین گشتند. طبیبان آسایشگاه شاهنبری دارای سطح دانشی بلند طبی، سطح بلند معاشرت و معرفت هستند. اکثریت طبیبان جوان هستند. وابسته به آنکه طبیبان جوان هستند تجربه خوبی تشخیصی و طبابتی دارند. عامل اساسی طبابت در آسایشگاه شاهنبری در اول اقلیم ناتکراری در الماسی شهر حصار می باشد. دوم عامل اساسی طبابت در آسایشگاه شاهنبری این دو نمود آبی معدنی است که یک نمودی آبی معدنی برای نوشیدن، دیگر برای استفاده بیرونه پیش بینی کرده شده است.
ба мизоҷон табибони соҳибтаҷриба ва дорои тахассуси баланди касбӣ хизмат мерасонанд ва барои табобату истироҳати шаҳрвандон беҳтарин таҷҳизот ва дастгоҳҳои замонавӣ дастрас шуда барои солимгардонии бадан низ шароити мусоид фароҳам аст. дар осоишгоҳ як дастгоҳи нав дастрас шудааст ки ин дастгоҳ бо ёрии ин дастгоҳ нӯшобии оксигенӣ тайёр карда мешавад. ин оксигенератор мебошад ки аз ҳаво оксигени тозаро гирифта 93-96% карда бо дамобии гиёҳӣ омехта мекунад. ин дамобии гиёҳӣ дар намуди ҳубобчаҳо истеҳсол мешавад ба истироҳаткунандагон пешкаш карда мешавад барои каставиҳои системаи асаб, дилу шараён, системаи ҳозима хобро беҳтар мекунад, масъулияти иммунитети организмро пурқувват мекунад, кори фикри ҷисмониро беҳтар мекунад. нӯшобии оксигенӣ афзалиятҳои зиёде дорад. дар таркиби нӯшобии оксигенӣ ҳам ҳубобчаҳои оксиген мавҷуд аст ва ҳам дамобии гиёҳӣ. оксиген ҳам хосияти шифобахши хеле бенағз дорад. дамобии гиёҳӣ ки дар таркиби нӯшоба аст, ин ҳам таъсири табобатӣ дорад. вобаста ба таркиби дамоба нӯшобии оксигенӣ метавонад нӯшобии оксигенӣ оромкунанда, меъдавӣ, талхарон, зидди диабетӣ, оромкунанда ва ғайраҳо тайёр карда мешавад. омили табобате ки солёни дароз барои табобати бемориҳои узвҳои ҳозима маҳз дар осоишгоҳи шоҳанбарӣ истифода мешуд ва муаррифгари осоишгоҳи шоҳанбарӣ буд. ин оби маъдандори нӯшиданӣ, маъданноки нӯшиданӣ мебошад ки бисёр таркиби кимиёвӣ бой дорад. оби сулфурдор дар таркибаш намакҳо дорад, бисёр зиёда аз 15 намуди намакҳо дорад ки барои касалҳои узвҳои ҳозима ба мисоли гастрит, яъне илтиёби меъда, илтиёби рӯди 12 ангушта, захми меъда, захми рӯди 12 ангушта, бемориҳои илтиёби рӯда, дигариш бемориҳои талхадон ва узвҳои талхигузар барои табобати бемории ҷигар хеле муфид аст ва мавриди истифода қарор дорад. бо як намуди оби маъдандор аст дар осоишгоҳи шоҳанбарӣ ки мо ҳамчун бо намуди ваъно истифода мебарем. ин ҳам таркиби маъданияш хеле ғанӣ мебошад, намакҳояш хеле бисёр мебошад. инро нӯшидан ҷоиз нест. барои ҳамин барои беморон бо намуди ваъна, бо намуди обозӣ кардан тавсия дода мешавад. инчунин дар осоишгоҳи зумрат як омили хуби табобатӣ ташкил карда шудааст. ин ҳам бошад муми кӯҳӣ, озокирит. ин маҳсулоти нафтӣ аст. дар таркибаш ангиштобҳои углеродӣ дорад. бисёр ба гурӯҳи табобати гармшифоӣ тааллуқ дорад. мо ин муми кӯҳӣ азокиритро аз барсилаби Украина дастрас карда мешавад ва мо дар кори ҳаррӯзии худ истифода мебарем. дигар омили шифоӣ осоишгоҳи шоҳанбарӣ ин лоиқаи шифобахши ҳавзии сатҳӣ аст. аз нимҷазираи Қирим оварда мешавад барои табобати бемориҳои илтиёбӣ, барои безурётии марду зан, хусусан барои простатитҳои музмин бисёр истифода бурда мешавад. дигар омили табобате ки дар осоишгоҳи шоҳанбарӣ ташкил карда шудааст, ин маҳсулоти нафталан мебошад. нафти нафталан ин ягона дар Озарбойҷон ҳаст. мо ҳамин дастрас кардем ва мо барои бемориҳои узвҳои банду буғумҳо, узвҳои бемориҳои пӯст бо таври васеъ истифода мебарем ва ман фикр мекунам ки барои он ки истироҳаткунанда омилҳои табобате ки челе ки қайд кардам бо таври пуррагӣ гирад, маҳз тавсия медиҳам ки осоишгоҳи шоҳанбарӣ барои табобати на фақат бемориҳои узвҳои ҳозима, барои табобати бемориҳои узвҳои ҳаракат, такиву ҳаракат, барои бемориҳои неврологӣ, барои вайроншавии мубодилии моддаҳо хеле муфид аст. дар бинои фароғатӣ ки аз 5 ошона иборат аст, барои баргузории чорабиниҳо 4 маҷлисгоҳи хурду миёна сохта шудааст. масоҳати умумии бино 5762 метри мураббаъро ташкил медиҳад.
бинои асосии осоишгоҳ аз 5 ошхона бо 500 кат пурра таъмир ва навсозӣ гардида, дорои ошхона барои хизматрасонӣ ба 200 нафар дар як вақт, маҷлисгоҳ барои 300 нафар, толори варзишӣ ва солимгардонӣ иборат мебошад. дар бинои асосӣ ошпазҳо барои мизоҷон хӯрокҳои миллию парҳезӣ ва дархостӣ тайёр мекунанд. дар баробари фароғату табобат дар бинои мазкур барои гузарондани мизҳои мудаввар, конференсия ва нишастҳои илмию фарҳангии сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ, шароити мусоид бо технология, роҳаткурсиҳо, тахтаҳои таблиғотӣ, тақвияти овоз ва дигар таҷҳизоти зарурӣ фароҳам оварда шудааст. бинои амфитеатр бо 560 ҷои нишаст дар масоҳати умумии 983 метри мурабба ба таври замонавӣ сохта шудааст. дар бинои амфитеатр имкон аст ки дар баробари баргузории чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ, шабҳои эҷодӣ, барномаҳои консертӣ ва дигар тадбирҳои фарҳангиву сиёсӣ гузаронда шуда, имконият аст дар монитори калонҳаҷм филмҳо намоиш дода шавад. барои табобатгирандагон, сайёҳони дохилию хориҷӣ ва шаҳрвандон 11 дукон дар шафати амфитеатр бунёд гардидааст, ки барои фурӯши дороворӣ, гиёҳҳои шифобахш, тӯҳфаҳо аз маҳсули дасти ҳунармандон аз қабили ҳунарҳои кулолгарӣ, дузандагӣ, ресандагӣ, чӯбкорӣ, заргарӣ, дуконҳои фурӯши молҳои ниёзи мардум ва обҳои ташнашикан хизмат мерасонанд. қаҳвахона ошхонаи миллӣ бо 140 ҷой сохта шудааст ва масоҳати умумии бино 475 метри мураббаъро дар бар мегирад. бино дар баробари таҷассуми нақшу нигори миллӣ дар маърифии таомули миллати тоҷик, хусусан дар соҳаи табохӣ ва хӯрокҳои миллӣ, дар ояндаи наздик хизмати арзандаро анҷом хоҳад дод, зеро ба шаҳрвандони дохилию хориҷӣ беҳтарин ошпазҳо бо пешниҳоди навъҳои гуногуни хӯроки миллӣ аз гиёву растаниҳои шифобахш ва тарзи пухтани он бо дарназардошти хусусиятҳои минтақавии Тоҷикистон ва табобати он хизмат мерасонанд. осоишгоҳи шоҳанбарӣ иншооти навинест, ки ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида, бо дастгоҳҳои муолиҷавию табобатии замонавӣ таъмин буда, беҳтарин мутахассисон ва табибон ба шаҳрвандон хизмат мерасонанд. бо итминон метавон гуфт, ки дар ҷалби сайёҳони дохилию хориҷӣ низ бо мавҷудияти шароити зикршуда ва табиати беиштосо нақши муассир хоҳад гузошт. бахши гиёҳдармонӣ дар баробари оби табиии шифобахш аз имкониятҳои хуби табобату муолиҷаи беморон мебошад. дар назди осоишгоҳ хоҷагии ёрирасон бо дарахтони мевадиҳанда дар масоҳати 60 гектар бунёд гардидааст, ки барои бо меваҳои тару тоза таъмин намудани мизоҷон фаъолият хоҳад кард. чоҳи амудии оби маъдани осоишгоҳ дар чуқурии 1546 метр аз навсозӣ гардидааст. оби маъдани мазкур хусусияти табобатӣ дошта, аз замонҳои пеш то ба рӯзгори мо барои табобати беморон, махсусан узвҳои ҳозима шӯҳратёр шудааст. номи осоишгоҳ аз номи оби маъдании чашма гирифта шуда, дар сарчашмаҳои таърихӣ оид ба аҳамият ва шӯҳрати он маълумоти зиёде мавҷуд аст. хатти наби оби нӯшокӣ аз дарёи Чангоб дар масофаи зиёда аз 10 километр то осоишгоҳ сохта шуда, оби он ба меъёрҳои санитарию беҳдоштӣ ҷавобгӯ мебошад ва аз пиряху обҳои чашмаҳои қаторкӯҳҳои Ҳисор сарчашма мегирад. таъмири роҳҳои берун ва дохили осоишгоҳ дар масоҳати 15 000 метри мурабба, ободонии гирду атрофи осоишгоҳ дар майдони 9 гектар ба роҳ монда шуда, дар масофаи зиёда аз 700 метр канали селпарто ва дар масофаи 600 метр деворҳои такягоҳӣ сохта шудааст. сафолакпӯшии майдону роҳҳои атрофи биноҳои осоишгоҳ масоҳати 5000 метри мураббаъро ташкил дода, 40 000 дарахтони ороишӣ ва сояафкану мевадиҳанда ва зиёда аз 1 миллион бех гулу буттаҳо шинонда шудааст. бояд тазаккур дод, ки дар ҳудуди осоишгоҳ дар баробари парвариши ниҳолу дарахтони маҳаллӣ, парвариши нодиртари ниҳолу дарахтони сояафкан ба роҳ монда шудааст, ки дар ояндаи наздик табиати осоишгоҳро дучанд гуворо ва файзбахшу диданитар хоҳад кард. ҳамчунин дар масофаи 11 километр роҳи нақлиётгарди гардишгоҳи Алмосӣ то даромадгоҳи осоишгоҳ ба пуррагӣ мунфарш гардида, дар ду шафати роҳ пояҳои чароғҳои рӯшноидиҳанда насб шудааст. барои беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонӣ ба корафтодагон, хатсайри ҳаракати нақлиёт аз самти шаҳраки Ҳисор то Шоҳанбарӣ ва аз Шоҳанбарӣ то шаҳраки Ҳисор таъсис ёфтааст, ки ҳамарӯза ба хизмати аҳолӣ омода аст.
ساکنان 3 دهه اطراف آسایشگاه بعد تعمیر راه ماشینگرد و تشکیل خطسیر نو می توانند در وقت کوتاه با صرفه وقت و مبلغ به مکان دلخواه رسند. پیش از همه من نداری خود را به جناب عالی پیشوای ملت سازگار صلح و وحدت پرزیدنت محترم امام علی رحمان میرسانم که در این مدت کوتاهی که من عمر خود به سر بریدم بسیار آبادی و دیگرگونی های عظیم در این تاجیکستان ما شده گذاشته است. از آن جمله در دیار ما دهه شاهنبری بسیار دیگرگونی عظیم شد که در وقتی که ما از اینجا قدم میزدیم و راه میگذاشتیم بسیار اینجا با یک جای ویرانه یعنی تبدیل داشته بود. و با تشبث جناب عالی ما در مدت کوتاه این دیگرگونی عظیم به عمل آمد و برای مردم ما برای خود دهه شاهنبری 3 دهه شاهنبری مثال دروازی و سوغدیان جای کاری شد. این برای ما یکی از توفیق‌های خیلی هم کلان می باشد که در آینده ما همچون یک شهروند مینداری خود را باز به جناب عالی میرسانیم که در آینده فرزندان ما وقتی از اینجا قدم میگذارد ما از آن میفخریم که جناب عالی این پیشوای ملت سازگار صلح و وحدت برای ما همین خیلی شرایط خوبی این زمانوی این ساخته و استفاده دارند. تاجیکان را سر به سر آورد او متحد اقوام ما را کرد او نونهال صلح را پرورد او ملک را آباد و زیبا کرد او. نشانه آبادی یا نشانه این ملک است که امروز ما در آسایشگاه شاهنبری قرار داریم و به مناسبت استقلالت جمهوری تاجیکستان جشن مبارک 30 سالگی استقلالت جمهوری تاجیکستان این انشاءات از نو تعمیر و ترمیم شد و امروز به استفاده عموم قرار داده. این سفر جناب عالی 31م سفر کاری او به حصار می باشد و هر یک آمدن او برای این ملک یک نویگری می آورد یا آبادی می آورد و نشانه های آن هر روز ما آن را می بینیم و شکر می کنیم که ما در دوران استقلالیت در زمان آرامی تینجی در زمان صلح و صلاح زندگی می کنیم و از این وطن خود افتخار داریم. هر یک کس هر یک مرد از این دوران یک افتخاری دارد. از آن ما همچون سابقه دار همچون سابقه دار خدمت دولتی همچون نفقه گیر و افتخار میکنیم که امروز هویت ملی و وطن دوستی خودشناسی به درجه بلند ترقی کرده است آماده رسیده است و خدا کند که این صلح و صلاح سالهای دراز عمرهای دراز عصرهای دراز پایدار بماند و ما از این نه تنها ما بلکه فرزندان ما نبیرگان ما از این استفاده برند لذت برند و از میوه آن از آن میوه شهربار آن لذت برند. امروزها سر تا سر کشور برای جشن گرفتن 30 سالگی استقلال تاجیکستان کوشش و غیرت کرده ایستادند. با دعوت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان هر یک شهروند میخواهد برای آبادی کشور سهمگذار باشد. علل خصوص امروز ما در آسایشگاه شاهنبری قرار داریم. کشاده شوی آسایشگاه شاهنبری به روزهای راست آمد که اهل معارفچیان در تعطیل قرار دارند و امروزها استراحت میکنند. در این آسایشگاه زمانوی که امروز با تشبث راهبر معظم کشور کار خود را آغاز میکند در اینجا استراحت کند و با قوه نیروی تازه به کار به سال تحصیل 2021 و 2022 آغاز کند. تاکید کردن میخواهم که همه آن کوشش و زحمت هایی که از طرف راهبر معظم کشور کرده می شود تنها برای آبادی است و ما معارفچیان از سیاست وطن پرورانه و معارف پرورانه راهبر دولت همیشه دستگیری و پیروی میکنیم. قبلا ساکنان شهر دوشنبه، حصار و دیگر منطقه‌های کشور از سبب نبودن چنین شرایط مساعد استراحت و طبابت با صرف مبلغ‌های کلان به بیرون از کشور می‌رفتند. اکنون این آسایشگاه مشکلشان را آسان و آرزوهایشان را جهت سالمی روح و تن عملی ساخت.
иловатан бар ин хатсайри сайёҳӣ низ таъсис дода шуда дар сурати фармоиш метавонад шаҳрвандонро аз манзили зист ва ҷои дархост кардаашон то осоишгоҳ расонад. ба шаҳрвандон нақлиёт ва ронандагони дорои малакаи хуби касбӣ хизмат мерасонанд ва нархи хизматрасонӣ низ дастрас мебошад. барои дастрасии мизоҷон бо алоқаи хуби телефонӣ ва интернет хати баландсуръати интернет кашида шуда дар ҳар як утоқ насб гардидааст. баъди шиносоии пурра бо шароити истироҳат ва табобат дар осоишгоҳи шоҳанбарӣ, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми соҳибкорон ҷиҳати обод кардани як гӯшаи диёр, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, мусоидат ба рушди соҳаи сайёҳӣ аз ҷумла сайёҳии табобатӣ, муаррифии ҳунару анъанаҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ баҳои баланд дода, онҳоро ба хизмати босифат ба мизоҷон ҳидоят карданд. эй ки ҳастед аз табори офтоб, қалбатон шаффоф бошад ҳамчу об, рӯзу шаб дар дида ҳаргиз нест хоб, баҳри халқи худ намуда инқилоб. бар шумо зебад ватанро сарварӣ, шуд биҳишт аз файзатон шоҳанбарӣ. парчами дилҳои мо афрохта, баҳри моён ин ватанро сохта, дар дили душман алов андохта, ҳам савори рахш сӯяш тохта. бар шумо зебад ватанро сарварӣ, шуд биҳишт аз файзатон шоҳанбарӣ. фахр месозед бо номи ватан, ҳар куҷо мардона мегӯед сухан, арҷ бигзошта ба таърихи кӯҳан, тоҷикон шуд шаҳкитоби марду зан. бар шумо зебад ватанро сарварӣ, шуд биҳишт аз файзатон шоҳанбарӣ. оби тоза гашта машҳури ҷаҳон, соли рушди деҳа шуд вирди забон. иди деҳқон гашт иди меҳргон, кардаед наврӯзро иди ҷаҳон. бар шумо зебад ватанро сарварӣ, шуд биҳишт аз файзатон шоҳанбарӣ. нақби истиқлол дар пеши назар, мекунам аз нақби шаҳристон гузар. нури роғун дар дили ман шӯлавар, парчами ваҳдат бигашта ҷилвагар. бар шумо зебад ватанро сарварӣ, шуд биҳишт аз файзатон шоҳанбарӣ. аз қудуми некатон хок аст зар, рӯятон монанди хуршеди саҳар. ҷовидон монед шаҳи оли назар, мислатон кай модаре ёбад дигар. бар шумо зебад ватанро сарварӣ, шуд биҳишт аз файзатон шоҳанбарӣ. гуле аз дасти ёр омад ба дастам, ба бӯи гул чӣ шайдову чӣ мастам. маро гӯянд чаро гул мепарастӣ, ки ёрам гул буд ман гулпарастам. бегул на ҷаҳон хуш асту не саҳни чаман, бегул на забон хуш асту не шаҳди сухан. бегул набуд меҳр ба қалби ошиқ, бо гул ҳама ҷо чу гул азиз аст ватан. бе гулу булбул чаман дилҷӯй нест, бе муҳаббат зиндагӣ хушрӯй нест.
امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو بنابر قانونیگردانی دارایی‌ها و مبلغ‌های شهروندان جمهوری تاجیکستان امضا گذاشتند. قانون مذکور با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه شهروندان به اقتصادیات، تأمین شفافیت، بازگردانی دارایی‌ها و مبلغ‌های شهروندان جمهوری تاجیکستان به اقتصادیات ملی و فعال گردانیدن سرمایه‌گذاری برای رشد صاحبکاری قبول شده است. شهروندان جمهوری تاجیکستان که دارایی‌ها و مبلغ‌های خود را مطابق قانون مذکور قانونی می‌گردانند، برای صادر کردن حقوق ویرانکنی‌های به این دارایی‌ها و مبلغ‌ها علاقه‌مند از جوابگری جنایتی، مأموری و انتظامی آزاد کرده می‌شوند. همچنین قانون برای آنها امتیازهای اندازی و کفالت‌های دولتی را پیش بینی می‌نماید. ادامه اخبار. ستاد جمهوریوی اوید با پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیوی و پیشگیری از انتقال و پهنشوی بیماری سرایتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان از شهروندان مملکت احترامانه خواهش می‌نماید که وابسته به خروج موج نوی بیماری کرونا ویروس در اکثر کشورهای منطقه و جهان قاعده‌های گیگین شخصی و جمعیتی و فاصله اجتماعی را قطعاً رعایت کرده در نقلیات و جای‌های جمعیتی حتماً از نقاب‌های محافظتی استفاده نمایند. شهروندانی که بعد از سفر به کشورهای خارجی وارد قلمرو تاجیکستان میشوند توصیه داده می شود که حتما از تشخیص بیماری سرایتی کرونا ویروس گذشته ناوابسته از جواب مثبت یا منفی تشخیص دوام 10 شبانه روز خود را به ارتباط با نزدیکان و پیوندان در حجره علاهیده به محافظت طبی به خطری فرا گیرند. همچنین در این شب و روزها وابسته به خطر زیاد پهنشوی و انتقال بیماری سرایتی کرونا ویروس از شهروندان مملکت احترامانه دعوت به عمل آورده می شود که همه گونه چاره‌بینی و جمع آمدهای عمومی، توی خرسندی‌ها و معرکه‌های گوناگون را با اشتراک شماره کمی آدمان گذرانند. طبق قرار ستاد جمهوریوی اوید با پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیوی و پیشگیری از انتقال و پهنشوی بیماری سرایتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان، واکسن ضد بیماری سرایتی کرونا ویروس برای شهروندان سنی از 18 ساله بالای مملکت حتمی می باشد. نفرانی که واکسن ضد بیماری سرایتی کرونا ویروس نگرفتند حتما به طبیبان عائلوی و یا به مؤسسه‌های تندرستی محل زیستشان مراجعت نمایند. واکسن به شهروندان مملکت طریق رایگان گذرانده می شود. بیماری کووید 19 که اوضاع جامعه جهان را به کلی دیگر کرده، اکثر دولت‌ها را در حالت ناگوار قرار داده است، شکلش را تغییر داده، تاثیرناکی خود را شدیدتر گردانیده است. این است که سازمان عمومی جهانی تندرستی اطلاع می‌دهد که پهنشوی با سرعت کووید 19 را تنها در آن صورت برطرف کرده می شود که حداقل 70% اهالی کره زمین واکسن گذرانده شود. از 8 مارس واردشوی واکسن‌ها ضد بیماری کرونا ویروس به تاجیکستان مرحله به مرحله عملی گردیده. از 23 مارس گذراندن واکسن بین اهالی آغاز شد و در سطح بلند تشکیلی ادامه دارد. زلفیه رحیمزاده اوید با وضع اپیدمیولوژی و اهمیت واکسن در استواری سالمی انسان گزارش آماده نموده است. متاسفانه 21 ایون سال روان از نو در جمهوری تاجیکستان حالت‌های نوی سرایت کووید 19 به قید گرفته شد. بنا به معلومات رسمی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، سرایت‌یابی به بیماری کووید 19 به حالت دوم ایولی سال 2021 در یک شبانه روز تا 18 حالت به قید گرفته می شود. متخصصان ساحه طب هشدار می‌دهند که حادثه‌های نوی به قید گرفته شده شکلی نوی کووید 19 است که نسبت به کووید 19 در سال گذشته به قید گرفته با سرعت و شدیدیت فرق می نماید. طبق نشان دهنده ها و مشاهده های متخصصان ساحه مخصوصا طبیبان سرایت شناس علاقه معین کرده می شود که ویروسی که این دفعه با یک اوج در تاجیکستان پیدا شد از اوج گذشته در سال 2020 تا با 1 ژانویه سال 2021 که ما پس سر نمودیم و یک مدت معین در جمهوری یک وضعیت آرام با وقوع پیوسته بود. البته در عین زمان متخصصان ساحه را نگران کرده است، چون علامت های بیماری که عین حال رفته ایستاده است با علامت های پیشین کمی فرق میکنند. البته با خصوصیت سرعت انکشاف علامت های بیماری در شخص سرایت یافته، غیر از این
бо якбора бад шудани ҳолати худи саломатӣ ва гирифтори дигар табақаҳои аҳолӣ бо ин сурат, яъне ки ҳатто ҷавонон ва наврасон низ ба раванди сироят ё ин ки ба раванди эпидемикии паҳншави сироят ҳамроҳ шуда истодаанд. ҳолатҳои мусбии сироят дар байни кӯдакон низ пайдо мешаванд. аллакай клиника ё ин ки саририяти беморӣ иваз шудааст. дар сатҳи кислотаҳои РНК ва ДНК аллакай онҳо тағйир ёфтаанд. аломатҳо тағйир наёфтааст. ин ҳамун дарди гулӯ аст, ин ҳамун сулфазанӣ аст, ин ҳамун дард дар буғумҳо аст, дард дар қафаси сина аст, тангшавии нафас аст ва зуд нафаскашӣ аст. ҳангоми дар худ мушоҳида намудани чунин аломатҳо шаҳрванд бояд дарҳол ба мутахассисони соҳа ки пеш аз ҳама дар ҷои истиқомат ҳастанд муроҷиат намоянд. албатта хуб мешуд ки агар тавассути тамоси телефонӣ мутахассисро ба назди худ даъват кунад. ин танҳо ба хотирест ки агар шахс мабодо сироят дошта бошад битавонад ки худ паҳнкунандаи ин сироят нагардад. барои ташхиси дуруст ва табобати дурусту саривақтии гирифторони ин сирояти вазнинтар аз пешина, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бо шабакаи озмоишгоҳи ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ ҳамкориро ба роҳ мондааст. айни ҳол вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон бо шабакаи озмоишгоҳҳои созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ дар ҳамкорӣ қарор дорад, чун мо тасмим гирифтем ки намунаҳое ки айни ҳол дар байни аҳолӣ мусбат мебароянд онҳоро ҷамъ намуда баъд ба ин озмоишгоҳҳо, яъне озмоишгоҳи боварибахши созмони умумии ҷаҳонӣ бифиристем ва муайян намоем ки кадом намуди вирус дар мо гардиш карда истодааст. ягона роҳе ки пеши шиддатнокӣ ва фавт аз сирояти COVID-19-ро мегирад ин ваксинатсия мебошад. лозим ба ёдоварист ки бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии шарикон оид ба рушд дар чаҳорчӯби механизми ҷаҳонии дастрасии одилона ба ваксинаҳои ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ ба зидди бемории COVID-19 рӯзи 8 марти соли равон дар ҳаҷми 192 000 воя ваксинаи ширкати британиягии Оксфорд AstraZeneca ки дар пажӯҳишгоҳи зардобаҳои Ҳиндустон истеҳсол гардидааст ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардид. шуруъ аз 23 марти соли равон дар Тоҷикистон гузарондани ваксина ба зидди сирояти бемории коронавирус оғоз шуда буд. марҳилаи дуюми воридшавии ваксина ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси гуфтушунидҳои роҳбарияти олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин 20 июни соли равон татбиқ карда шуд ки дар ин марҳила ба Тоҷикистон 300 000 воя ваксинаи коронавак ворид гардид. дар ҷумҳурии Тоҷикистон 3000 нуқтаи ваксинагузаронӣ дар заминаи муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббӣ ва марказҳои саломатии шаҳру ноҳияҳо таъсис дода шудааст. киҳо бояд ваксина гузаронда шаванд? пеш аз ҳама тибқи нақшаи миллии тавсияи ваксина дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастрасӣ ба он мо кормандони соҳаи тиб, кормандони соҳаи маориф ва нафарони сину соли калонсол махсусан аз 60 сола болоро пешбинӣ намудаем ва дар навбати дигар аллакай боқимондаи аҳолӣ ва нафароне ки аз 18 сола боло ва нафароне ки дорои бемориҳои музмини ғайри сироятӣ мебошанд бояд ваксина бигиранд. оризаҳое ки пас аз гузарондани ваксина дар баъзе ҳолат вобаста ба организм пайдо мешаванд боиси нигаронӣ аст. агар ки дастурамали ваксинаҳоро мутолиа намоем дар он ҷо возеҳ навишта шудааст ки баъд аз ворид кардани тазриқ албатта то як муддати муайян, яъне ки аз 24 то 48 соат бадани инсон худро ба ин ваксина мутобиқ мегардонад. яъне ки дар ҳолати пайдо шудани аломатҳо махсусан ҳарорати бадан баланд мегардад, дарди сар пайдо мешавад, дард дар ҷои тазриқ пайдо мешавад, ба итминони комил гуфтан метавонем ки ваксина кор карда истодааст, яъне ки подтанҳо ё ки антителаҳо пайдо шуда истодаанд ва маҳз ҳамин ҳолат эътимоднокии худи ваксинаро нишон медиҳад. дар ин давраи барои ҷомеаи ҷаҳон ҳассос дар як рӯз чӣ қадар аҳолии Тоҷикистон бо ваксина фаро гирифта мешавад? дар як рӯз то зиёда аз 14 000 нафар ваксина карда истодаанд. дар ин баробар воридшавии бақияи ваксинаҳо дар ояндаи наздик марҳила ба марҳила ба Тоҷикистон ворид карда мешавад. дар нимаи дуюми моҳи август интизорем ки бастаи дуюми
ваксинаи AstraZeneca ба ҷумҳурӣ ворид мегардад. мутахассисон ба он назаранд ки қоидаҳои беҳдоштӣ ва истифодаи ниқоб ба таври қатъӣ аз ҷониби аҳолӣ бояд риоя карда шавад. вазъияти ба амал омада бори дигар ҳушдор менамояд ки инсонҳо бояд рафтори худро нисбат ба рафтору амалҳои ҳаёти пешин дигар намоянд ва талаботи дар сатҳи ҷаҳон қабул шуда зуд шустани дастон бо собун, нигоҳ доштани фосилаи иҷтимоӣ, пӯшидани ҳатмии ниқоб, тозагӣ ва қоидаҳои гигиениро ҳатман риоя намоянд. зульфия раҳимзода, баҳодури Қурбон, Фирӯзи Мусо, Ахбор. мавзӯи дигар, дар ноҳияи шаҳри Туз илова ба дурнамо кишти такрории зироатро анҷом медиҳанд. дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия кишти такрорӣ нашъу намои хуб дорад. гузориш аз ноҳияи шаҳри Туз. иттилои масъулини бахши кишоварзии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри Туз нақшаи кишти такрорӣ ба иҷро расида қисман заминҳо барои кишти картошкаи дуюмбора ва сабзӣ омода карда шуданд. дар ноҳияи шаҳри Туз мавсими равон масоҳати кишти шолиро ба маротиб зиёд карданд. ана ҳамин майдонҳои сабзу хуррам кишти такрорӣ аст. нашъунамои шолӣ хуб ба назар мерасад. манбаъ аз бахши кишоварзии ноҳияи шаҳри Туз иттилоъ доданд ки дар 2 моҳлат 700 гектар шолӣ парвариш хоҳанд кард. қаблан дар ин заминҳо ғалла кишт карда буданд. ҳосилнокиаш ба бештар аз 30 центнерӣ расид. акнун дар тамоми ҷамъиятҳои деҳоти ноҳияи шаҳри Туз дар заминҳои холишуда шолӣ, ҷуворимакаи дон, лӯбиёгиҳо, сабзавоту полезӣ ва хӯроки чорво низ кишт карданд. замини оби корам 1727 гектар иборат дорад. ҳавои хаимсол нақша картошка 50 гектар 54 гектар нақша иҷро кардем. ғалладонӣ соз шуд. 100 гектар нақша буд, нақша иҷро шуд. 288 гектар кишти такрорӣ дорем. ин ҳозир ҷойшта чормағз замине ки бо маккаи дон кордаги дияда кор рафтааст. як солда чанд мартиба ҳосил? як солда масъала об проблема нест, як солда 3 бор ҳосил гирифтаастем. имрӯзҳо зерҳавзаи дарои кофарнони поён дар ноҳияи шаҳри Туз ба 3 ноҳия қабодиён, шаҳртуз ва носир иқтисодро хизматрасонӣ мекунад. зиёда аз 35000 гектар заминҳои корамёбӣ хизматрасонӣ мекунад. кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ дар ноҳияҳои мазкур бо мо идома дошта зироатҳои кишоварзӣ ва инчунин кишти такрорӣ дар минтақаҳои хуҷорӣ ва дар пойгоҳи обкашӣ саривақт тибқи дархост бо оби полезӣ таъмин гашта истодаанд. деҳқонони ноҳияи шаҳри Туз вобаста ба иқлиму муҳити маҳал тухмиҳоеро истифода мекунанд ки пешпазак буда дар 70-90 рӯз самаровар мешаванд. саҳмдорон дар заминаи дастури ҳидоятҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар ваҷаб замини корамро мақсаднок баҳрабардорӣ мекунанд. сокинон дар заминҳои назди ҳавлигӣ, президентӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳама намуди маҳсулоти деҳқониро кишту парвариш карда ба ҳамин васила сатҳи зиндагии худро беҳтар мегардонанд ва ҳам дар фаровониву арзонии маҳсулот ҳиссагузорӣ мекунанд. дар ҷамоати деҳоти ба номи Ҷӯра Назаров дар майдони 1165 гектарон пахта кишт намудем. ман чӣ хеле ки мебинем ду намуд тахмӣ аст. ризои якм демиро мо ба пурагӣ додем. кишти такрорӣ мо дар майдони 350 гектар кишти такрорӣ гузарондем. ба пурагӣ айнақша буромадем. 61 гектар шолӣ кишт намудем. ҷоримакаи дон 210 гектар кишт намудем. макка селос инаҳо зибо дар ҷое ки картошкаи такрорӣ мо ҷойша тайёр карда тахмиёи ба сифата гирифта парни карда мондаем. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.